ناموس پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амири давлати Қатар шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он аз ҷумла омадааст: воло ҳазрат, хабари фоҷиавори ҷон бохтан ва ҷароҳати вазнин бардоштани шумораи зиёди одамон бар асари садамаи техникӣ дар маҷмӯаи коркарди газ дар минтақаи саноатии Рас-Лафани давлати Қатар боиси андӯҳи амиқи мо гардид. дар ин лаҳзаҳои ҳуснангез ҳамдардиву тасаллияти самимии инҷонибро ба шумо ва мардуми дӯсти Қатар изҳор намуда, аз даргоҳи худованд барои пайвандону наздикони фавтидагон сабри ҷамил ва ба ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. дар ноҳияи Варзо ба татбиқи боз як лоиҳаи бузурги саноатӣ оғоз бахшида шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба корҳои сохтмонии корхонаи нави истеҳсоли семент оғоз бахшида бо имкониятҳои лоиҳа шинос гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзо ба корҳои сохтмонӣ дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. мавриди зикри хос аст, ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2026 барои сохтмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. ҳадаф аз таъсиси корхонаҳои нави сементбарорӣ пеш аз ҳама таъмин намудан бо маҳсулоти ватанӣ ва нархи дастрас ба бозори кишвар арзёбӣ мегардад. ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони боло дар масоҳати 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. зимини муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад, 1.2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. имрӯз бо иштироки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ санги асос гузошта шуд барои оғози корҳои сохтмонӣ дар яке аз корхонаҳои бузургтарини тавлиди семент. корхонаи мазкур дар майдони 18 гектар бунёд гардида хатти истеҳсолии технологӣ васл насб карда мешавад. хатти истеҳсолии технологӣ аз таҷҳизот ва технологияҳои муосиртарин иборат мебошад, ки имкон медиҳад
зарар ба муҳити зист расонида нашавад. ҳамзамон ба мақсади пешгирӣ намудани таъсири манфӣ ба муҳити зист васл ва насб кардани зиёда аз 66 адад филтрҳои гуногун ҳаҷм ба нақша гирифта шудааст. сармоягузор ва бунёдкунандаи корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи душанбе мебошад. бо дар назардошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқат мекунад. сохтмони корхонаи мазкур дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки харангон ки дар наздикии он мавҷуданд ба нақша гирифта шуда сохтмон воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. лозим ба тазаккур аст ки тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешаванд. корҳои лоиҳакашӣ, таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот бошад тибқи шартномаи байни ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди сементи душанбеи ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. бояд қайд намуд ки ширкати синомаи чин бузургтарин корпоратсияи давлатии чинӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад. ширкати синома яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисӣ корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда аз ҷониби комиссияи назорат ва идоракунии дороиҳои давлатии назди шӯрои давлатӣ шомили барномаи давлатӣ шудааст ва барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. раванди саноати кунонӣ бо сурати кишвар бо татбиқи лоиҳаҳои нави истеҳсолӣ тақвият меёбад. дар ҳамин замина имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи харангони ноҳияи варзоб ба сохтмони корхонаи нави истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. гузориши фарҳод шарифзода ва баҳодур қурбонзода. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи харангони болои ноҳияи варзоб ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил хоҳад дод. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда пас аз ба истифода додани корхона бошад зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. имрӯз бо иштироки роҳбари давлат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохтмони корхонаи сементбарорӣ сементи тоҷик оғоз гардид. корхонаи сементи тоҷик дар як сол то 1 миллион 200 ҳазор тонна семент бароварда метавонад. дар корхона баъд аз анҷоми сохтмон зиёда аз 750 нафар ҷойи кори доимӣ ёфта метавонанд. масоҳати корхона 16 гектарро дар бар мегирад. лоиҳакаш ва ширкати таъминкунандаи таҷҳизот яке аз ширкатҳои бузурги ҷумҳурии мардумии чин синома мебошад. корхона дар ҳудуди 16 гектар сохта мешавад. сармоягузории корхонаи сементбарорӣ пурра аз тарафи ширкати ватании сементи тоҷик амалӣ мешавад. бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки харангон ки дар наздикии он мавҷуданд ба нақша гирифта шуда сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг,
مگنتیت و خاک خرنگان که در نزدیکی آن موجودند به نقشه گرفته شده، ساختمان، واردات تکنیکا، تکنولوژیا، دستگاه و تجهیزات و دیگر لوازمات ضروری پرره با جلب سرمایه وطنی راه‌اندازی خواهد گشت. ما کارمندان سمنت تاجیک میندارگی خود را با رهبر دولت محترم جناب عالی امامالی رحمان میرسانیم که چنین کارخانه‌های صنعتی در کشور ما زیاد شده ایستاده است. همه کارمندان امروزها از محترم جناب عالی به نهایت خرسندند، به نهایت میnnت‌دارند. ما کارمندان در این جا کار فعالیت کرده ایستادیم و یعنی باز یک کارخانه نوی دیگر تأسیس یافته ایستاده است. ما میتوانیم که وضع عائلوی خود را خوبتر نماییم. تمام دستگاه و تجهیزات استحصالی معاصر بودند. در روند استحصالات قاعده‌های اکولوژی و بی‌خطری محیط زیست تامین کرده می‌شوند. سرمایه‌گذار و بنیادکننده کارخانه دوم جمعیتی دارای مسئولیت محدود سمنت تاجیک میباشد. باید تاکید داشت که هر دو کارخانه سمنت مطابق به طلبات معاصر اکولوژی ساخته شده به محیط زیست تاثیر منفی نمی‌رسانند. بعد شناسایی بالایی‌ها و آغاز بخشیدن به کارهای ساختمانی دو کارخانه کلان استحصال سمنت، رهبر دولت محترم امامالی رحمان با صاحبکاران وطنی برای هماوازی با سیاست بنیادکاری و سازندگی حکومت کشور اظهار سپاس کردند، آنها را به اجرای باصفت کارها هدایت نمودند. در نویای ورزا با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامالی مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات معاصر با مقصد رشد همه‌جانبه فوتبال، فراهمسازی شرایط معاصر تمرینی و آماده‌سازی فوتبالبازان، مربیان و متخصصان ساحه بنیاد گردیده است. افتتاح آن با تحکیم انفراساختار ورزشی و بالا بردن سطح فوتبال ملی مساعدت می‌نماید. 23 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامالی در ناحیه ورزاب مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که انشاءات با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد بهره رشد همه‌جانبه فوتبال کشور بنیاد شده برای تمرین فوتبالبازان، آماده سازی مربیان، داوران، متخصصان ساحه، رشد فوتبال کودکان و نورسان، جوانان، بانوان و دسته های کسبی، اینچنین آماده‌گردانی فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم پیش بینی شده است. قطعه زمین مجمعه با مساحت عمومی 62,000 متر مربع زمینه وسیع و مناسب را برای بنیاد انفراساختار معاصر و بسیار سمته ورزشی فراهم می‌آورد. و تذکر داد که در مجمعه بنای اساسی دو میدان تمرینی که یکی از آنها با سبزه طبیعی و دیگری با سبزه صنعی بنیاد شده است جای گیرند. حدود مجمعه با طرح منظم به دو منطقه اساسی از جمله منطقه ورزشی و منطقه معماری و معیشی بنیاد گردیده است. در منطقه ورزشی مجمعه برای رشد نمودهای گوناگون ورزش و برگزاری تمرین‌های کسبی، میدان‌های فوتبال با سبزه طبیعی و صنعی، ورزشگاه، کورت تنیس و میدان مشق‌های گیمناستیکی موجودند. در منطقه معماری و معیشی باشد بنای اساسی، منیژ ورزشی، حوض شناوری پوشیده، راه برای دویدن و گذرگاه با نقطه نظارتی جایگیر کرده می‌شوند که برای فعالیت با نظام، خدمت‌رسانی با صفت و تأمین شرایط فورم استفاده مجمعه زمینه فراهم می‌آورند. در تخانه بنای اساسی تالار فیتنس با تجهیزات معاصر ورزشی و شرایط ضروری برای استفاده برندگان مجهز گردیده است. همچنین در این قسم حجره‌های یاریرسان و انبارها جایگیر شده است. در آشیانه یکم طربخانه و قهوه‌خانه برهوا و زمانوی مجمعه جایگیر گردیده. در آنها برای قبول شایسته مهمانان، استراحت براحت و خدمت‌رسانی با صفت تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. طربخانه و قهوه‌خانه همچنین دارای تالار ایوان‌های وسیع استراحت می‌باشند که برای ورزشگران و مهمانان و سیاحان جالب و جذاب آماده گشتند.
инчунин дар ин ошёна хизматрасонии меҳмонхона пешбинӣ гардида толори барҳавои қабул ва ба қайдгирии меҳмонон, ҳуҷраҳои кории кормандон, шароити зарурии санитариву беҳдоштӣ фароҳам оварда шуда барои истифодабарии лифтҳои замонавӣ насб гардидааст. дар маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон барои будубош ва истироҳати меҳмонон ҳуҷраҳои замонавии якнафара, дунафара ва люкс аз ҷумла ҳуҷраҳои дорои айвонҳои кушоду барҳаво бунёд гардида бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз шуданд. илова бар ин толорҳои муосири конферансиву машваратӣ барои баргузории мулоқотҳо, чорабиниҳои гуногун ва қабули меҳмонон бунёд гардидааст. маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон бо кӯмаку дастгирии техникӣ ва молиявии Федератсияи байналмилалии футбол ФИФА, Конфедератсияи футболи Осиё АФК ва шарикони дохилӣ бунёд ёфта дар он 50 ҷойи кории доимӣ муҳайё гардидааст. бунёди чунин маҷмӯа бо мақсади оммавигардонии варзиш бахусус футбол дар кишвар роҳандозӣ гардида ҳамовоз ба иқдомҳои наҷибу созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар мебошад. мавриди зикри хос аст ки соли 1994 Федератсияи футболи Тоҷикистон ба сифати намояндаи давлати мустақили Тоҷикистон ба узвияти Федератсияи байналмилалии футбол ФИФА ва Конфедератсияи футболи Осиё АФК пазируфта шуд. солҳои 2012-2022 бо дастгириҳои пайвастаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, футболи тоҷик ба марҳилаи нави рушд ва пешравиҳои назаррас аз ҳисоби таҳияву татбиқи стратегияву барномаҳои рушди соҳа ворид гардид. дар ин давра сохтмони майдонҳо ва варзишгоҳҳои мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ, таъсиси лигаҳои нав, омодасозии мутахассисони соҳа ва рушди футболи занона вусъат ёфт. бо ҷалби коршиносони Федератсияи байналмилалии футбол ФИФА ва Конфедератсияи футболи Осиё АФК курсҳои омӯзишӣ баргузор гардида бошгоҳҳои футболи кишвар дар раддабандии ташкилотҳои болозикр ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. ғайрат кунем бинен як чемпионати Осиёда чӣ қадар мардум то кампирҳои 70 сола то мӯйсафедо дӯстон медоранд, ҷавонон назай карди. ғайрат кунем. касб аст агар ба шарти вакиле соҳиби иззати эҳтиром обрӯтон мекунад, то соҳиби шараф мешавед дар ҷомеа, на ки Тоҷикистон берем аст. با مقصد عملی سازی اقدام‌های ورزشپرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال تأسیس داده شده. با تشبث محترم رستم امامعلی سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فعال گردانیده شد. این اقدام‌ها به تقویت همکاری با واسطه‌های اخبار عامه و باز هم وسیع‌تر انعکاس گردیدن دستاوردهای فوتبال تاجیک مساعدت نمودند. با توجه رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان نظام فوتبال کودکان و نورسان به مرحله نوی رشد وارد گردیده لیگای کودکان و نورسان، مکتب‌ها و اکادمیاهای فوتبال تأسیس داده شد. در نتیجه عملی سازی نقشه‌های زمینه‌گذار یکی از دستاوردهای این ساحه راه یافتن منتخب جوانان تا 19 ساله در سالهای 2016 و 2018 با چهارک نهایی چمپیونات آسیا و صاحب مدال نقره گشتن منتخب نورسان تا 17 ساله در سال 2018 و از این حساب صاحب راهخط به جام جهان 2019 شدن امکان پذیر گردید. در برابر این تیم ملی تاجیکستان در جام شاه 2022 در تایلند بر تیم‌های ترینیداد و توباگو و مالایزیا پیروز گردیده صاحب جام اساسی گردید. موردی ذکر است که با پیشنهاد پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 25 می همچون روز جهانی فوتبال اعلان گردید. تشبث مذکور نفوذ تاجیکستان را همچون کشور پیشبرنده غایه‌های صلح، دوستی و همبستگی توسط فوتبال در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشت.
برای ما مسئولین ساحه فوتبال مملکت امروز باعث سرفرازی است که در آستانه جشن‌های مقدس ملی 29مین سالگرد وحدت ملی و 35مین سالگرد استقلال دولتی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت که برای ما تمام مسئولین ساحه فوتبال مملکت امروز روزی فراموش نشونده روزی تاریخی به حساب می رود زیرا قدوم مبارک پیشوای معظم ملت به این مرکز البته نشانه پیشرفت ساحه فوتبال مملکت است. بنیاد مرکز مذکور برای کلوب‌های فوتبال کشور، کلوب‌های فوتبال کسبی، فوتبال کودکان و نورسان و خاصتا تیم‌های منتخب کشور یک قرارگاه بزرگی مشق و تمرین‌ها برای آمادگی به مسابقه‌های سطحی بین المللی و داخلی اهمیتی خاصه دارد. اینچنین مرکز مذکور برای قبول دسته ها از خارج کشور امکان دارد که در یک وقت حتی تا 2 دسته را جایگیر نماید. منتداری خود را با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما فوتبالبازان چنین شرایط برهوا فراهم آوردند و چنین مرکز تکنیکی زمانوی برای ما ساخته دادند. ما سعی و کوشش میکنیم که از این چیزها استفاده برده بازی‌های خود را بهتر کنیم و نام تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند برداریم. افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقعا هم یک رویداد تاریخی برای رشد فوتبال کودکان و نورسان میباشد و با ما مسئولین ساحه امکانیت میدهد که در این مرکز تکنیکی که امروز از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان یعنی افتتاح مییابد، در این مرکز تکنیکی ما میتوانیم مسابقه های داخلی، مسابقه های بین المللی، فستیوال و اینچنین کورس های آموزشی برای مربیان را برگزار کنیم. در این مرکز تکنیکی تمام شرایط ها برای برگزار کردن مسابقه ها، کورس های آموزشی و اینچنین برای برگزار کردن بازی ها یعنی فراهم است. امید از آن داریم که ما از همین مرکز تکنیکی کودکان و نورسان به اویا میرسند که در آینده پرچمبردار کشور میگردند. ادامه اخبار. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو اهمیت مهم اجتماعی و انسانپرورانه داشته به تحکیم عدالت و همگرایی اجتماعی شخصان پیشتر محکوم شده مساعدت میکند. آن به یک قسم شهروندان امکان بازگشت به جامعه و آغاز حیات نو را فراهم می‌آورد. این اقدام همچنین به تحکیم ثبات اجتماعی و بالا بردن مسئولیت شهروندی در جامعه خدمت میکند. حالا توجه نماید به اندیشه های ساکنان کشور وابسته به این اقدام مهم. با استقبال جشن تاریخی 35 سالگی استقلال ملی جمهوری تاجیکستان در این روزهای بسیار خجسته قانون درباره عفو از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قبول گردید و این 18مین بار است که در زمان استقلال ملی این قانون به خاطر بخشیدن گناهان، بخشیدن تطبیق سیاست انسانگرایانه پیشوای معظم ملت از سر گرفته می‌شود و ما اگر با این جنبه بسیار انسانگرایانه قبول قانون نظر کنیم واقعا بار دیگر از آن درک می‌دهد که در سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت بخشایش گناه‌ها که ما از خودی زمانی به حکم رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدن پیشوای معظم ملت که این سیاست سازنده را دیدیم و همین گونه یک سیاست سازنده و فرد و افروز تا امروز ادامه دارد. تشبث نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قانون درباره عفو
بسیار بامورد و این غمخوری برای مردم تاجیکستان می باشد. طی سالهای استقلالیت یک چند مرتبه عفو گذرانیده شد و این بسیار خصلت نیک است و انسانها را آزادی میبخشد و انسانها در زندگی خوشبخت میشن. پیشوای ملت پیش از همه برای گلگل شکوفایی تاجیکستان و برای زندگی آسایشته مردم تاجیک زحمت کشیده ایستادند. قانون مذکور یک خصلت بسیار خوبی تربیوی دارد و همون انسان‌هایی که محکوم شدند بعد برآمدن با آزادی البته اکثریت آنها اصلاح میشوند و راه درست را راه راست را پیشه میکنند و برای جمهوری تاجیکستان زحمت میکشند و مهنت میکنند. در شهر دوشنبه کودکان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دایره فورум 11 بین‌المللی فرهنگی معرفتی کودکان اتحاد از کوچه و خیابان و دیگر مکان‌های تاریخی و سیاحی پایتخت از جمله پارلمانت جمهوری تاجیکستان بازدید به عمل آوردند. همکاران ما گزارش می‌دهند. باری نخست جمهوری تاجیکستان میزبان فورум 11 بین‌المللی فرهنگی معرفتی کودکان اتحاد گردید. اشتراکیان فورум را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان مسئول گرم و صمیمی استقبال نمودند. قبل از تشریف به پایتخت مهمانان از گوشه‌های گوناگون ولایت سوق از جمله از قصر تاریخی ارباب بازدید نموده با تاریخ و فرهنگ غنی تاجیکان از نزدیک شناس شدند. برنامه فورум بین‌المللی در دوشنبه با سیر پایتخت آغاز یافت. اشتراکیان از کوچه و خیابان‌های زیبا و گلپوش شهر دیدن نموده از فضای آباد و معاصر دوشنبه تأثیرات نیک برداشتند. در ادامه سفر آنها از مجمع معماری استقلالیت و آزادی بازدید نموده با رمزهای دولتداری و دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال شناس شدند. همچنین هیئت مهمانان از مجمع فرهنگی کاخ نوروز دیدن نموده هنر و معماری نادر ملی را تماشا کردند. سپس اشتراکچیان فورум به آثارخانه ملی تاجیکستان رفته با تاریخ و تمدن و میراث گرانبهای فرهنگی ملت تاجیک از نزدیک آشنا گردیدند. تشکیل و راهاندازی فورум مکالمه فرهنگی و تقویت رابطه‌های دوستانه بین نمایندگان نسل جوان کشورهای اتحاد ارزیابی شده. در این سفر زیاده از 100 نفر نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به تاجیکستان تشریف آوردند. مراسم پوشیده شوی فورум 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم دایر گردید. در این مراسم معاون کاتب گنرالی شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و دیگر شخصان مسئول اشتراک نمودند. با جانب تاجیکستان برای در سطح بلند تشکیل و برگزار نمودن فورум 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد اظهار سپاس کرده شد. گفته شد که در جریان فورум کودکان از فرهنگ و تمدن و عنعنه‌های کشورهای اشتراکی بهره ور شدند که برای تقویت رابطه‌های دوستانه بین نمایندگان نسل جوان کشورهای اتحاد مهم میباشد. در فرجام با اشتراکیان فورум گواهنامه و سپاسنامه تقدیم شده چاره‌بینی فرهنگی پیشنهاد گردید. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. امروزها در شهر باختر کارهای آبادانی و رشد انفراساختار وسعت تازه کسب نموده است. در این زمینه جریان تطبیق لایحه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی از جمله در ساحه‌های معارف، صنعت و تندرستی مورد توجه قرار گرفته برای تأمین رشد استوار شهر تدبیرهای مشخص عملی گردیده ایستاده‌اند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. با ساخته با استفاده دادن مؤسسه تعلیمی نو در محله دوستی شهر باختر زیاده از 2000 نفر خواننده به تحصیل و تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. انشاءات مذکور که با طرح و نمای زمانوی بنیاد شده ایستاده است، یکی از مهمترین دستاوردهای ساحه معارف شهر در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در آینده مشکلات جای نشست را برطرف خواهد کرد. ساختمان این مؤسسه تعلیمی با دستور و هدایت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به راه مانده شده برای فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم و تربیت و آماده نمودن نسل دانشمند و صاحب معرفت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در برابر این در شهر باختر ساختمان دیگر انشاءاتی ساحه معارف نیز با سرعت بلند ادامه دارد. از جمله در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 14 ساختمان بینای علاوگی برای 1280 نفر خواننده و در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 8 بینای علاوگی
иловагӣ барои 640 ҷойи нишаст, бинои иловагӣ бо фарогирии 640 ҷойи нишаст дар назди муассисаи таълимии рақами 2 ва ҳамзамон сохтмони 2 муассисаи томактабӣ низ идома дорад. ҳай як соли охир дар шаҳри Бохтар чандин муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои томактабӣ ва чандин корхонаҳои маишиву хизматӣ ба истифода дода шуданд. Мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки шаҳри Бохтар бо чунин сохтмонҳо, бо чунин бинову иншоотҳо, бо чунин дастовардҳои замонавӣ ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз мегирад. имрӯзҳо шаҳри Бохтар ба майдони воқеии созандагию бунёдкорӣ табдил ёфтааст. Ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи тасдиқгардидаи ҳукумати мамлакат бунёду аз навсозии 257 иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ гардидааст. То имрӯз зиёда аз 86% нақша иҷро шуда, дар дигар иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. зимни боздид масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ва намояндаи ҳукумати мамлакат аз раванди иқдомҳои бунёдкоронаи сокинони шаҳр ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ, иҷрои лоиҳаҳо ва саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯст баҳои баланд дода, таъкид карданд, ки ин иқдомҳо дар заминаи таъкидҳои ободкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, барои таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ заминаи боэътимод мегузоранд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор. дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ корҳои таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва бунёду навсозии иншооти соҳаи иҷтимоӣ бо маром идома дорад. иқдомоти созандаву бунёдкорона бо саҳми сокинону соҳибкорон роҳандозӣ шуда бар рушду пешрафт, таҳкими инфрасохтори деҳот ва беҳтар шудани сатҳи некуаҳволии сокинон равона гардидааст. вусъати бесобиқаи корҳои роҳсозӣ дар сатҳи маҳал ба истиқболи фархонда аз ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ, иқдоми наҷибу созанда дар ҳама ҷомаати деҳоти ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шахсони эҳсонкор ва аҳолии заҳматпеша тибқи нақша марҳила ба марҳила роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. саҳми соҳибкорони бо нангу ори маҳаллӣ ва тадбирандешиҳои саривақтии сокинони меҳнатдӯсти деҳаи ҳуснободи ҷомаати деҳоти хоҷамумини ноҳия аз иқдоми навбатӣ дар роҳи гузоштани қадамҳои устувор ҷиҳати таҳким бахшидани инфрасохтори деҳот, беҳдошти вазъи роҳу нақлиёт ва беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии сокинони ин рӯсто маҳсуб меёбад. сарҷамъию иттиҳодии сокинони деҳаи ҳуснобод дар таъмиру навсозӣ ва муҳайё намудани шароити мусоиди кору зиндагӣ баръало мушоҳида мегардад, зеро дар тадбири роҳсозӣ баробари сафарбар намудани техникаву механизмҳои зарурӣ, инчунин сокинон низ бо мутахассисону кормандони ширкати роҳсозӣ бо қувваи дастӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтем, ки 3,5 километр роҳи деҳаро пурра муфарш намуда саҳми худро бигзорем. дар доираи эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни умумии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ҷамъати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ даҳҳо километр роҳҳои нав сохта, таъмир ва навсозӣ карда шуданд, ки ба беҳтаршавии инфрасохтори марказ ва деҳоти ноҳия заминаи мустаҳкам гузошта истодааст. сокинони матин ирода, хоса гурӯҳи ташаббускорони деҳаи мазкур раванди босуботи корҳои ободонӣ дар сатҳи маҳалро натиҷаи ташаббусу дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдории истиқлол ва ваҳдати комил арзёбӣ намуда, бо иттиҳодию якдилӣ садоқати худро ба ин сарзамини аҷдодӣ нишон медиҳанд. дар идомаи чунин корҳои ободонию созандагӣ ҳамзамон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 воқеъ дар маркази шаҳраки Москваи ноҳия сохтмони майдончаи варзишӣ барои бозии футбол идома дорад. бунёди иншооти варзишӣ дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни сиёсии миллӣ бо тарҳи зебову замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи сохтмонӣ бунёд карда шуда, дар он таҷҳизоти хурду бузурги равшандиҳӣ насб мегардад. бо иқдому ташаббуси соҳибкорону шахсони саховатпеша боз бунёду ба истифода додани чунин як варзишгоҳ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳия тарҳрезӣ шудааст.
ҷонибдорӣ ва амалӣ намудани иқдомоти созанда мо мақсади рушди умовияти варзиш хусусан футбол, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таҳкими дӯстӣ байни ҷавонону наврасон равона гардидааст. мароми тозаи корҳои ободонию созандагӣ бахусус таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва бунёди иншооти соҳаи иҷтимоӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ марҳила ба марҳила ба рушду пешрафт ва гулгулшукуфии диёр замина мегузорад. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ахбор. дар ноҳияи Балҷувон нақшаи пешбинигардидаи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ то имрӯз пурра ва барзёб амалӣ гардида, иҷроиши он 103%-ро ташкил медиҳад. бунёди иншооти иловагӣ ва татбиқшавии дигар ҳадафҳои созанда дар ноҳия бомаром ҷараён дорад. дар ин замина корҳои амалии азнавсозӣ ва мунфаршнамоии 9 километр роҳи мошингарди маҳаллӣ дар деҳаи Симчашмаи ҷамоати деҳоти Сафедчашмаи ноҳия оғоз гардид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. омодагиҳои сатҳи баланди сокинон дар ноҳияи Балҷувон баҳри истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба рушди инфраструктури деҳот мусоидат намуд. иқдому ташаббусҳои созанда дар ноҳия бомаром ҷараён дорад. дар радифи таҳкими раванди бунёдкориҳо бо саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи Симчашмаи ҷамоати деҳоти Сафедчашма навсозиву мунфаршнамоии 9 километр роҳи мошингард нақшагузорӣ шуда, оғози корҳои роҳсозӣ бо ташкили чорабинии оммавии фарҳангӣ маърифатӣ шурӯъ гардид, ки рӯҳияи хурсандӣ бахши мардум фазои идонаро эҳдом месохт. дар ҷараёни ин тадбир намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулону мутахассисони ташкилоти роҳсозӣ ва дигар фаъолону сокинони маҳаллӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид, ки баҳри истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Балҷувон бунёди 257 иншоот нақшагузорӣ шуда буд, ки токунун бо ифтитоҳи 264 иншоот иҷроиши нақша барзиёд таъмин шуда 103%-ро ташкил медиҳад. инчунин дар назар аст, ки то моҳи сентябри соли равон беш аз 40 иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар идома аз рӯи лоиҳа роҳи таҷдидшаванда бо назардошти таъмини инфраструктури зарурӣ муаррифӣ гардид. иттилоъ дода шуд, ки ғафсии мунфаршавии роҳ 6 сантиметр ва паҳнои он 5 метрро ташкил дода дар 3 марҳила бунёд мегардад. мардуми шарафманди деҳаи Симчашма сарҷамона иқдом гирифтанд бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамчун пайравони пешвои муаззами миллат роҳи байни деҳаҳоро мунфарш гардонем. иборат аз 9 километр мебошад. марҳилаи аввали мо дар 3 километрӣ аст байни деҳаи Симчашма 1 ва 2. марҳилаи дуввуми мо аз 2,6 километр иборат аст, ки байни деҳаи Симчашма ва Солмолидашро дар бар мегирад. марҳилаи саввуми мо 3,3 километрро дар бар мегирад, ки ин пайваст месозад Симчашма 1-2 деҳаи Солмолидашт ва деҳаи Чармгарон ва инчунин деҳаи Калтачанорро дар бар мегирад, ки пайваст мекунад. бо азму ниятҳои неку созанда дар фазои пойдории дӯстиву муттаҳидӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ бо ҷалби мутахассисони варзида ва сафарбарнамоии техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ, корҳои сохтмонӣ дар масири роҳи таҷдидшавандаи маҳаллӣ шурӯъ гардид. оғози қисмати аввали иқдоми амалишаванда бо иҷрои корҳои кандану тахту ҳамворкунӣ ва мустаҳкамнамоии зерқабати роҳ ҷараён ёфт. чунин ташаббуси дастҷамъона дарки эҳсоси баланди ватандӯстии сокинони деҳаи Симчашмаро бозгӯӣ мекунад. мардуми деҳаи Симчашма сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ намуда баҳри он иқдом гирифтанд, ки барои ободонии деҳа роҳи деҳаро мунфарш намоянд. ин охирин иқдом нест. иқдом дорем, ки дар оянда мо дигар корҳои ободонии ҳамин деҳаро ба анҷом расонем. дар натиҷаи татбиқшавии ҳадафҳои созанда дар деҳаи Симчашма бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, маркази саломатӣ, клуби фарҳангии деҳотӣ, толори варзишии гӯштингирӣ ва дигар бинову иншооти зарурӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ноҳияи Балҷувон вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои мошингарди маҳаллӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 5 километр роҳ мунфарш гардида, боз дар назар аст, ки то моҳи сентябри соли равон ба масофаи зиёда аз 30 километр роҳҳои дигари маҳаллӣ мунфарш ва ба истифода дода мешавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Балҷувон, Ахбор.
дар ноҳияи Ҷаббор Расулов нақшаи созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки бунёд, таъмир ва навсозии 600 иншоотро дар бар мегирифт, пурра иҷро гардида, то моҳи сентябр боз 100 иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар ноҳия баробари бунёди иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ низ идома дорад. ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ мегардад. аз раванди мунфаршкунии роҳҳо Абдуваҳоби Абдусаттор гузориш медиҳад. имрӯзҳо азми мардуми ноҳияи Ҷаббор Расулов ба он равона шудааст ки раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёбад ва ҷашни бузурги миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррасу арзанда таҷлил гардад. бо ин мақсад дар ноҳия иқдомҳои созандагӣ амалӣ гардида дар баробари сохта ба истифода додани даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ мунфаршкунии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. назар ба давраи гузашта соли ҷорӣ ин раванд дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тақвият ёфта азми ҳамагон ба он равона шудааст ки бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолии созандаю ободкор бештар аз 100 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шавад. инак дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ роҳҳои маҳаллии деҳаи гулафшони ҷамоати деҳоти ҳаёти нав ки дар гузашта ҳолати ногувор дошт пурра мунфарш карда шуд ва ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ гардид. масофаи роҳҳои мунфаршшуда дар деҳоти гулафшон 8.5 километр буда тавре сокинон иброз доштанд дар гузашта рафтуомад дар ин ҷодаҳо ба мушкил сурат мегирифт. иттиҳоду сарҷамъии мардум боис ба он гардид ки роҳҳо мунфарш ва мушкилот куллан бартараф карда шавад. имсол 35 километр нақша гирифтаги мо мунфаршкунии роҳҳоро ҳозир айни замон деҳаи Қурғонча 4 километр мунфарш карда шуд, ҳоли идома дорад. ана мо имрӯз дар деҳаи гулафшони ҷамоати диҳоти ҳаёти нав мунфаршкуниро оғоз кардем. ҳозир қариб 1 километр мунфарш кардем, бо 8 километри дигар ҳаст. ин деҳаи гулафшон 100% роҳҳо мунфарш карда мешавад. мардум хурсанд, хеле хурсанд, худошон ташаббус карсодиянд. асфалт мекунем 35 солагӣ бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегирем. худошон ташаббус кардагӣ. дар деҳоти ҳаёти нав авҷи корҳои роҳсозӣ аз фаъолнокии ҷомеа шаҳодат медиҳад. имсол дар ин деҳоти ноҳия наздики 40 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш гардида, дар ин баробар бунёди даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ дар назар аст. ин тадбири муҳим асосан аз ҷониби нафароне амалӣ карда мешавад ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштанд, аммо бо дарки он ки саҳмгузорӣ дар ободонии диёр савоби бештар дорад, даҳҳо нафар сокинони худогоҳу хештаншинос ба хотири беҳдошти рӯзгори мардум корҳои созандагию бунёдкориро амалӣ менамоянд. дар ҷамоати диҳоти ҳаёти нав то моҳи сентябри соли равон боз 10 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода мешавад. дар пайравӣ ба амалҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, аҳолии шаҳраки Меҳробод, деҳоти Сомониён, Ғулакандоз, Деҳмой ва Гулхона низ бо мунфарш ва чароғонкунии кӯчаю хиёбонҳо, бунёди иншооти обрасон ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим ки дар беҳдошти вазъи зиндагии мардум нақши асосӣ хоҳад дошт, дар ободонии маҳал саҳми назаррасу арзанда мегузоранд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор. марҳилаи нави рушд бо нақшаҳои мушаххас. рушду пешрафти бесобиқаи ноҳияи Тоҷикобод ки раванди созандагиҳо ва давраи муосир унвон мегардад, ноҳия чун шаҳраки ҳамеша сабз, макони сайру сайёҳат ва амнтарин муаррифӣ мегардад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи Бахтовари Мурҳиддин. ноҳияи Тоҷикобод дар замони соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз минтақаҳои рӯ ба рушд табдил ёфта, ҳамасола симои он боз ҳам зебову замонавӣ мегардад. имрӯза дар тамоми шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои созандагию ободонӣ бо маром идома дошта, сатҳи зиндагии сокинон мунтазам беҳтар мегардад. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия 101 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 84 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. иншооти боқимонда низ дар марҳилаи анҷомёбӣ
قرار داشته تا جشن ملی به استفاده داده می شوند. یکی از دستاوردهای نظرست در ناحیه بنیاد شهرک زمانوی در دهه سفیدمون جماعت دهاتی قلعه لب آب می باشد. در این محل برای عائله‌های احتیاجمند 60 خانه استقامتی مجهز با تمام شرایط معاصر ساخته شده به استفاده داده شده است. همزمان برای ساکنان شهرک مؤسسه تعلیمی و بنگاه طبی با تجهیزات زمانوی بنیاد گردیده است. در برابر این در ناحیه ساختمان یک قطار مرکزهای خدمت رسانی، بناهای معیشی و دیگر انشاءات اجتماعی و اقتصادی ادامه دارد. انشاءات نوبنیاد و بهتر گردیدن خدمت رسانی و تأسیس جایهای نو کاری مساعدت می‌نماید. تامین اهالی با آب تازه نوشاکی نیز از سمت‌های مهم فعالیت مقامات محلی به حساب می‌رود. با سهم ساکنان و تشکیلات‌های همکار در دهات نوشاری بالا، نوشاری پایان، شرقیان، نوآباد و سر پل جماعت دهات نوشار خط‌های آب نوشاکی از مسافت تا 20 کیلومتر کشیده شده به استفاده داده شدند. همچنین در دهات شینگ و سفیداران جماعت دهات زرافشان اینچنین مرکز ناحیه و چند دهه اطراف خط نو آب نوشاکی از مسافت 11 کیلومتر ساخته شده امروز به اهالی خدمت می‌رساند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد برای سال 2026 نقشه‌های نو رشد اجتماعی و اقتصادی را تهیه نموده است. در دایره این برنامه‌ها با جلب صاحبکاران و شریکان رشد، تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات‌های خدمت رسانی و دیگر بناهای اجتماعی راه‌اندازی گردیده برای تأسیس جایهای نو کاری زمینه فراهم آورده می‌شود. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 12 مؤسسه تعلیمی، 12 مرکز انکشاف کودک برای 400 نفر خواننده ساخته به استفاده داده می‌شود. عین زمان در نزد 26 مؤسسه تعلیمی ناحیه مرکزهای رشد کودک فعالیت دارند. از شماره 10 مرکز در سال 2025 نوسازی گردیده، در 10 مؤسسه دیگر ساختمان چنین مرکزهای معاصر ادامه دارند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت یک باغچه کودکانه که گنجایش 80 نفر میباشد تا به دوره جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می‌شود. امروز ناحیه تاجیک‌آباد با قدم‌های استوار به سوی رشد و پیشرفت حرکت نموده، همچون منطقه آباد و سبز، مکان امن و آسایشته و جلب سیاحی معرفی می‌گردد. مردم مهنت‌خرین ناحیه با حس بلند وطن دوستی در کارهای سازندگی و آبادانی فعالانه سهم گذاشته برای پیشرفت تاجیکستان عزیز تلاش می‌نمایند. بختیار محردین، تاجیک‌آباد، اخبار. صلح و ثبات، همدیگرفهمی و یگانگی ملی از مهمترین عامل‌های رشد استوار جامعه به حساب می‌روند. با همین مقصد در شهر دوشنبه همایش جمهوریوی تحت عنوان وحدت ملی اساس شکوفایی وطن دایر گردید. شرح بیشتر در تهیه دلجهانی می‌رسند. وحدت ملی اساس شکوفایی وطن تحت همین عنوان با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه همایش جمهوریوی برگزار گردید. در چاره‌بینی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، نمایندگان مقامات دولتی، اشتراکچیان اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی، نمایندگان وزارت و اداره‌ها، اشتراکچیان گروه‌های تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا اشتراک نمودند. ضمن همایش تاکید گردید که وحدت ملی یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی دوران صلح استقلالی تاجیکستان به شمار رفته برای تحکیم دولتداری، رشد جامعه و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم زمینه استوار فراهم آورده است. گفته شد که در تاریخنامه هر ملت رویدادهای تقدیرساز موجودند که سرنوشت دولت و ملت را برای سالهای زیاد معین می‌نمایند. برای ملت تاجیک چنین رویداد سرنوشت ساز دستاوردی تاریخی برای برقرارسازی صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی و رشد منبع دولت زمینه گذاشت. مورد به ذکر است که صلح و وحدت برای مردم تاجیکستان تنها مفهوم‌های سیاسی نیستند، بلکه ارزش‌های مقدس میباشند که با زحمت و تلاش‌های زیاد به دست آمدند. در ادامه اشتراکچیان از فعالیت گروه‌های تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا یادآور شدند. از 15 تا 19 ایون سال جاری این گروه‌ها در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوغد و ولایت ختلان با اهالی ملاقات و واخوری‌ها برگزار نموده ماهیت صلح و وحدت، نقش زنان و مادران در تحکیم ثبات جامعه و ارزش‌های ملی و وطن دوستی را ترغیب نمودند. تاکید گردید که محض با شرافت سیاست خردمندانه و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری مردم کشور صلح و ثبات، همدیگرفهمی و یگانگی ملی در تاجیکستان تحکیم یافته برای تطبیق هدف‌های استراتژی دولت، رشد اقتصادی
اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در فرجام همایش به اشتراکچیان گروه‌های تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا برای سهم نظر است در ترغیب ارزش‌های صلح و وحدت، خودشناسی ملی و تطبیق سیاست اجتماعی دولت سپاسنامه‌های کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. ادامه اخبار. рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути истифодаи технологияҳои муосири рақамӣ буда ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва хизматрасонӣ мусоидат мекунад. агар солҳои пеш кормандони корхонаи воҳиди давлатии аэрогеодезии душанбе аз таҷҳизоти кӯҳна истифода мебурданд, имрӯз дар доираи гузариш ба иқтисоди рақамӣ фаъолиятро бо муосиртарин технология ва таҷҳизот бароҳ мондаанд. ҳикматло назарзода гузориш медиҳад. имрӯз технологияи рақамӣ аксари соҳаҳоро фаро мегиранд. автоматикунонии равандҳо, рақамикунонӣ ва истифодаи маълумоти дақиқ имкон медиҳад ки ба нақшагирӣ, ҳисобгирӣ, қарори муфид ва саривақтӣ қабул карда шавад. агар солҳои қаблӣ кормандони корхонаи воҳиди давлатии аэрогеодезии душанбе бо истифода аз таҷҳизоти пешин фаъолият мекарданд, акнун дар заминаи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ фаъолиятро бо муосиртарин таҷҳизот бароҳ мондаанд. дар ҷодаи рақамикунонӣ корхонаи мо геопортали инфрасохтори иттилооти макониро омода карда истодааст. ин геопортал имконият медиҳад ки ҳамаи сохторҳо бевосита бемамоният дар оянда ба воситаи ҳамин геопортали иттилооти маконӣ харитаи рақамиро бемамоният тибқи қоидаҳо ва тартибҳои муайяншуда дастрасӣ пайдо кунанд. корхонаи воҳиди давлатии аэрогеодезии душанбе ҳамчун муассисаи тобеи кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди иқтисоди миллӣ, илм, мудофиа ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон саҳми назаррас гузошта, ин соҳаҳоро бо маълумоти геодезӣ ва маводи харитасозӣ таъмин менамояд. ҳоло корхона дорои таҷҳизоти дақиқи геодезии муосир, парки нақлиётӣ ва мутахассисони соҳибтаҷриба мебошад ва дар татбиқи бисёр иншооти муҳими кишвар саҳм мегузорад. дар асоси ҳамин барномаҳо дар давоми солҳои 2022-2026 5 адад автомашинаи ҳарҷогар таъмин карда шуд, қариб 15 GPS, як адад дрони ки зери обро аксбардорӣ мекунад, ду дроне ки ба воситаи ҳаво заминро аксбардорӣ мекунад, инчунин тахиометрҳо, сканерҳои лазерӣ ва дигар асбобҳои махсуси геодезӣ ва харитасозӣ, аз он ҷумла плотер, компютерҳои пурқувват, барномаҳои харитасозӣ таъмин карда шуданд. дар ин замина корхона пайваста ба рақамикунонии равандҳои корӣ ва ҷорӣ намудани ҳалли муосири иттилоотӣ рӯ овардааст. дар доираи амалисозии барномаи рушди геодезия ва харитасозӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 пойгоҳи кушодаи рақамии харитаҳои калонҳаҷмро бароҳ мондаанд. ин пойгоҳ имконият фароҳам меорад ки соҳаҳои гуногун бо харитаҳои рақамӣ таъмин гардида, сатҳи банақшагирӣ, таҳлил ва идоракунӣ боз ҳам беҳтар гардад. барои иҷрои чунин корҳои мураккаб аз имкониятҳои зеҳни сунъӣ низ самаранок истифода бурда мешавад. дар ноҳияи лахш соли ҷорӣ кишти картошка дар майдони 3322 гектар бароҳ монда шудааст ки нисбат ба соли гузашта бештар мебошад. бо анҷоми саривақтии таъмиру барқарорсозии каналҳои пиёзӣ ва гулама, кишоварзон айни ҳол ба корҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди байни қаторҳо ва ғизодиҳии зироатҳо машғуланд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ноҳияи лағж яке аз калонтарин ноҳияҳои картошкапарвари ҷумҳурӣ ба шумор рафта. аз солҳо боз аҳли заҳмати хоҷагиҳо бо кӯмаку дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва олимони соҳа дар ҷодаи афзоиши майдони кишту истеҳсоли нони дуюм ба пешравиҳои азиме ноил гардида истоданд. зеро ҳамасола истеҳсоли картошка дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 110 000 тонаро ташкил медиҳад. ин аст ки соли ҷорӣ деҳқонон аз ҳар як порча замини мавҷуда оқилонаву самаранок истифода намуда майдони кишти картошкаро нисбат ба соли гузашта зиёд карданд. дар ноҳияи лахш 3220 гектар картошка ба нақша гирифта шудааст. кишоварзони ноҳияи лахш
نقشه دورنمای کشتی سال 2026 رو سربلندانه اجرا نمودند. استفاده عاقلانه زمین، تخمی‌های خوش‌صفت، به جا آوردن قاعده‌های آگروتکنیکی، پرورش نوع‌های نوی تخمی در شرایط موضع‌های بلندکو باعث افزایش میدان کشت و استحصال نان دوم گردیده است. دشت‌های جیرگاتا، لش، قزلسو، موکسو، سریطلا و بوستان از جمله زمین‌های کشتباب کارتوشکا به شمار رفته، حاصلناکی بیشتر قطعه‌ها از 280 تا 450 سنتنری را تشکیل می‌دهد. در این ردیف جهت رشد ساحه دوام 2 سال اخیر در پرتو کارهای سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کانال‌های پیازی و غلامه از نوسازی شده، ده‌ها پایگاه‌های نوی زمانوی بنیاد کرده شد تا مشکلات نارسایی آب زراعت‌های پولیزی پورا برطرف گردد. در این زمینه یک قطار دشت‌های تشنه‌لب آبیاری کرده شوند. امروز نشأه‌نمای کارتوشکازاری خواجگی‌ها خیلی خوب بوده. کارکردی بین قطارها دادن غذای ایلوگی و فعالیت با نظام شبکه‌های آبیاری به افزایش حاصلناکی زراعت‌ها مساعدت خواهد کرد. همین طریق اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی ناحیه لش بهره آن جدوجهد دارند که سال جاری از میدان 3322 گکتار کارتوشکازار حاصل فراوان استحصال نموده در تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت سهمی ارزنده گذارند. موضوع دیگر، даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ